sejeronin tanya ibu ngewangun yadnya ibu nyuk sarahang tanya cening karya nih kapining dewa maka ya jamana Riantu kenyane dewa tos ning Wisnu Murti sane pascad pradnyan mapari laksana tur mapari dab-dab apa nganyane dewa ngetangan karyane pinake sang yajamana mengdoyadnya dumadek si daning yase iadnya nih memargi antar dan ketiben bayo pekewuh panyaki dewone mangihin kerahajangan tuh cening dan kejaro semalihnya nih dan kerusak nyayadnya nih dewone antuk buta kale pengkalih gegodaan sani makewahin waduh cening nah buku aketu nyen pinu nasibune kapining dewa mogi-mogi antar pemargin yadnya nih dan ketiben pance baye inggih risampun wenten telpo wacanane Dewi Kunti kadiasa punika sane mangkin dahat nganap kasor nyawis ide sang kesawe saha matur ban-ban alon sing ratu Sing ratu biang agung sesuwunan tiang angan ibuni tiangnya dia
yakti kelintang manu bagil manah titiange kadi mangkin nampunyo daging pocanan ibu agung maka cutot titiang pacang misadieup ke mapari laksana utawi mapari dab-dab sareng putera Ibu Agung kesareng inantuk aren-aren titiangi maka sami putrani ibu sang panca Pandawa pengkalih panyak Indraprasta maka sami Mogi antar dan Tanya Jepang titiang dumadak ide Sangyang Widiwasa asung Kertawarnugraha yadnyane memargi antar dan ketiben antuk Pancabaya banyak sami mangosanting kaning maka pemucuk para pengabeh pengkalih banyak pengayah maka sami dreda bakti tur nemu anemadan keheningan ring manah asa punika unteng titiang ibu sampun puput panamayu inggih nenten jeke cerita yang malih munguing pidabdab ring Paseban Agung banyak muaya suambakti maka sami untengipun ipanyak sami punika dreda bakti ring ide Sang Prabu dan mengitung padang lemah saya waktu nenten jengetangan peteng lemah gupuhipun ngaturan ayah nyangre karyanide Sang Murdaning Jagat cek kena derada ring
anu punike pinake make ciri pasubaktenipun ring ide Sang Prabu. yakti wakin manang Adirase angub pikayun sangsane ngatonang buah baktini panyaka seragap sami was prapto risampun napak minakadi padewasan sami sampun kecumawisan panyake sami napak ngayah meligi Rekanyekan sampun rikalaning kadyasa punike muing pidabdab ringin reprasde ring astina kocap mangke sane mangkin ngiring cerita yang ring puri Astinapura pamucuk Sang Duryodana maka pemucuk ide Sang Duryodana maka murdaning jagat Sang Kunit tampak lungu sampun taler napak malinggi ide sang kuni inandayane taler sribo gawandrono kesarang inantuk ide Sang Meraga Guru Nabi ide Dangyang Drono lan ngabe nampa bawa
Sampun sayage punike para baudana tanda mantrini nampo nyun sedaging bos pawacanan ide sang Duryodana. Duryodana mawa jana Rikanyekan punike raris ide sang Duryodana ngeruntuhang pawocana. Maswa bawa sedih king Saiwakti punike mewektu sakadi ocem prarainide kesedihan. Waduh paman wira mantrio Nah to paman pengabih gelah ajak mekejang. paman sakuni Maka pemucuk dengan paman sangkuni pinake anel dayo payuni ya. dan sipi dukaning cita Nejani tanpa tepi kadirasa sungkawo manah gelah tenyen paman kadulurin ban manah jengah kesengkawan. Nah dening yukti Pandawa setato nangun yadnya aneh ngardi manah gelah sedih kesungkawan tusing jadelen tenyen paman sawireh Pandawone satate nyidayang tenyen mayatnya pitui iya tiwas nedek tune arte brana. Niro suge harto brana Mirip tu paman subuh pedas nawang gelah sugih arto brana tenyen paman banyak semuanya subakti buin tenyen gelah wibuhin panjang mekejang subakti nganap kasor ring linggih gelah dini di astina pura nanging tan sidome yadnya
Sake wale tusing jeltaen tenyen gelah lakar ngelaksanayang ane madani adnyo ngatur tanang nengataneng tenyen tusing sidau tenyen gelah paman. Nirdon mandegenato wibu Ento temahawinan nirguna kewibuhan gelahe kewirian muah tenyen kesaktian gelahe kitu nyen gelah ngamal jagat paman. Dunering pengupa payeng Wireh tenyen gelah tune gelahane madanri sejeroning daya wiwike kitu paman. ngasti widi lasian masin pejang Pemekas subakti gelahe ring widi kalintang tuna yang kitu telasan gelah mati lek kadirasa gelah nu maurip teu pamana. Ndang yang ada rono madul Ris ampuni raris kepirang sekadiasa punike mungguing pengandikan ide sang Prabu Duritanu saha digeles raris ide sang yang ide dangit rono nyawis nimala Ratu Pidaging naweg di tiang ratu pelungguhi ratu boyo jutios punika wantah pinake sungsungan di tiang rumasat tedung jagade iri-kiring Astina Pura nyana kemana antuk titiang
Sakemaon ritepengan kadimangkin purun raris didiang matur. Sat winaluyan nyani didiang puniki nasikin segaro. Yen manahang didiang raris ratu. Sampunang salet ring kayu Undeng nyene pisan ratu ritepengan kadimangkin banget didiang ngelungsur. Sampunang ratu sengsut salit ring kayun ratu. Sang Pandawa kapresiden Yening inik gadro pemargin punike hidup maka sami putrani sang Pandu ide sang Pandawa Maprawarti sedadang wangun panjayatnya napi malih didiang taler sampun miragiang ratu inggian kewentenan punike semeton ni ratune maprawerti punike ngamkamang nangunang iatnya Ratu Patut nyuksa mayang ritepengan kadimangkin purun raris didiang matur semadro wentene punika ide sang Pandawa ngewangun yatnya sepatutnya ne palungguh ratu taler nyuk semeyang punika ratu yan samata Iratu taler sampun pawikan ide sang Pandawa kedekaning maka sami kewentenan pas metonan iratu punika wantah tunggal wit nyane wentene raris ide mayatnya patut nyane iratu suksema Kapresiden nangun yatnya napi malih sampun mecihna yukti kewentenan idene sang Pandawa sampun presida ngwangun yatnya Daning siki wet
Rida pengan kadimangkin purun malih didiang matur semadro ring Iratu. Iratu ketekaning maka sami punika panca Pandawone wantah uwitnyane tunggal punika Ratu. Waresandano de raja malih pisan purun didiang mapaungu semadro. Iratu kedekaning maka sami punika panca Pandawone wantah warih sentanu putrane punika. Sane mangke Iratu mulat sarira Pidaging nawak didiang Ratu Sang Prabu. Wenten pikam kami desang Pandawa kadiasa punika inayang mangkin kayun-kayunin Ratu. Patut Ratu melak sana Ratu Sang Prabu malih pisan purun didiang matur amadra. Yening wenten sakadiasa punika mingsiken palungguh Ratu sepatutnya ne palungguh Ratu mulat sarira. Kainra prasta Napi malih sampun galang padang kadirasu wentenan ide Sang Pandawa mustikan nyane Ratu tedon nyurianin mereka ke Indraprasta. Nyak siang yadnya matamo Napi malih manut rare sering kepirin gateroni piragi titiang. Ide Sang Pandawa iri kering Indraprasta nangun yadnya luweh patutnya ne pulungguh Ratu nyarengin nyak siang punika. ngajak yadnya Ida ayu Yening bilih kangkat pinunas didiang ring Ratu ngiring lungo meriko sareng ngeras didiang inggian iatnya nide Sang Pandawa sane kelangkung luwih punika. dan kateben panjabaya
sareng-sareng ras didingas tawayang wentene mingsikin pelungguhi ratu semetoni ratune mayatnya mangna sida memargi antar labdo karya sida sidaning dona Sina yukti sang Pandawa arsa cipta mejanten sampun ratu yen manahang didiang wentene rawuh pelungguhi ratu nyarengan punika ring yatnyone mejanten sampun ledang-ledang maka sami pasemetonani ratune ide sang Panca Pandawa. Kala ditu kabramantian Durya Dana Wih, Dewa Ratu Agung wentene atur sekadia sapunika pinake pengabih ide sang Duryodana dan kadi-kadi kebrahmantian ide Bhagawan Narana kakiang dong manis luang lengut ben kakiang melan cangkem kakiang yen tekene tuah saja kayun kakiang manut kadi bawas kakiang gelangkung culik kadiasa punika kakiang Basleyanan satu jeg makacang makomak makene makedo tuah ya dua-dua liunan munyi saja kakiang di depangan anim jani kakiang Tutur kakiang dan pegunung liu saja kakiang ngemang tiang tutur sakewalo aslem kuku sing ada gunane buat anak ibu kediangan kakiang nyak jaga masa ngadapkan Carna kakiang ngipi rasa yang anak ibu kediangan kakiang tunggu do musuh ane jungyong kakiang ada lantas anak ibu kediang dini di Astina Puro angon lantas musuh rasane raguna
yen kene ngenah saja nyen paman ada nih dini ukudan paman gian ada dini di Hastinapura tapi kena kayun pamane mula tuah nyung i Pandawa ditu di Indra Prastawa. Sing peleh ane malu subuh tinglas. Nah kini nyen paman kadirasa sing liu buin nyen perlu paman lakarnya dua galang apadang subuh sido bon anak ibu gelah ngayuni nah Paman ketun nung ketik apa buin lantas duga sento ada ne biute ada ne lantas anak ibu ke paman ketunung semalihnya ne ketik tiga salah paman singsa sing milah bunyen paman lakar matakon ani ngeranang unuk buku kitu sing jadolan mulo tuah parilaksanan pamane ani mulo beli mamongahnya radang berano men kian perlu bien paman apang nawang sing jadolan tu kadirasa nu ingat anak ibu kegelah tekian paman pejalan pamane ane mulo ngadap satru dot pamane ke ngalih ane madan berana ring Prabodro Padopuri kene nyen paman lah buen nginget inget ke paman dugas ento dugas biutone ngajaki desang Prabu Drupada merut Nirdon Brahma Nowi Dagdo tuh kanti juari anaki paman memongah memerut ngideh tulung doh sing tinut tekian
solah paridabdab sang Brahmana buku anaki pamanah. Yan sing alas Iya Duryodhana monatan Do inget hang buin nyen paman duga sento ada lantas anaki buku gelah nene boy Duryodhana olas teken paman mesan ngemasin mati yen sing teh adone Duryodhana meh bo ngemasin anak ibu ke pamanah Dini di Astina ada ni lantas jani anak ibu ke paman ada di Astina Pura kedadosang begawanto luwung bang anaki buku gelah tuh paman kedudukan pangkat madeg bagawante di Astina Pura jani lautan megedi yen alih beneh ni dije anak ibu ke paman man catu man pice ngajeng ditu beneh ni paman nyungjung yen kene solah paman luungan subuh paman megedi ya Lionan satu nanging luntur tanpa arti dong Dewa Ratu Agung liu saja saduan pamane tutur pamane sakewalo sing sajan nyenado artine sing sajan nyenado gunane dini di Astina Pura Rasidrono matur kantun sedeng keberahmantian ide sang Prabu Duryodhana kengin risada kala punika nyawis matur saheban banalon ide Resi Drona sing
Srindropati Singgih Ratu Sang Prabu rumasat sesungsungan didiangangani Ratu ridepengan kadimangkin purun malih ditiang matur semateru sampun munggah wentene sane kapiragi piragi ditiang sane wawu kelangkung keberahmantian yuktiangani Ratu kengin ridepengan kadimangkin sampunang banget duka Ratu antuk titiangoni boyo jodios punika yukti dab alon pengandikan itu ampurayang mekadi dewek ditiang itu ampurayang ingyan atur ditiang sane wau titiang panwantang monyuk joget punika maka sami boyo jodios punika Ratu wantah saking manah ditiang sujati nyugjogin punika inggian daging kayun ni Ratune napi dewong saking cumpu wenten sekadi punika punapi jeminap daging kayun ni Ratune napi kalcumpu inggian daging atur ditiange sekadi asa punika ngerusak yadnya sang pendawa bilih raris menawi tuwenten yukti saking kayune acang ngardi biude ngerusak punika yanyan ide sang Pandawa kakyang sampun ngawikani ya diastun ke anak ibuku kakyang subutuwo gud daging kayun hidewone sampun sido antuk kakyang ngayunin nayo iku yadnyon pandang nirguna kini tunyen Dewa Sang Prabu
yen tuah kadiasa punika kayun idewo ne sideban kakiang ayunin idewo pacang ngurugade ngerusak nguwogin punika yatnyan sang Pandawa ni. Sang Duryodana Gargita Miragi mirengang punika atur ride Bagawan Drono kadiasa punika. Pih Dewa Ratu kelangkung garjita seneng kayun nide sang Duryodana. Sing kakyang Yogiswari Nuli raris ide ngandika inggih pidaging naweg titiang kakiang rumasat sane nuntun maka sami kewentenan titiang ngiriki ring Astinapura rumasat Yogiswari palungguh kakiang. Yo kakyang pascat pradnya Saking bawos kakiang tuntunan kakiang sane tunas titiang saking awit sampun mejanten kewiyaktian kakiang kelangkung pradnyana. Mahat sakti Dorka sumeng Yen rerehang te direki ring Astinapura den wenten sane luwehang ring keperadnyanan kakiang kesaktian kakiang bilih-bilih kesumungan naki buku kakiang Wagad mareng pangupaya sani mangkin sampun side antuk ditiang muktiang inggian keperadnyanan kakiang sani kelangkung waget ngarianing inik wiwekenia mangena gele yadnya
piyayuda Riantuk hantan sido yukti nyenti tiang nangehang kakiang asapun nabi jantuk kakiang mang nugles punika yadnyan I pandawone ditu di inere prasto sampun surup Sang Hyang Surya inggih lanturang didiang nguningayang wentene bebawasani desang Pandito Agung kedekaning idesang Duryudana sampun risampune puput inggian bebawasan idene sareng kaliyan rasa reprap jagat sami pih Dewa Ratu Agung rehning nayo winayone sampun kemargian pih bermangkin rem-rem punike jagadiah Iya gua ngagala binang nakudin yukti nabi kemahawinan nadak saro punike gua kemecano ngegalokipun ring ambarene Iya cicing galak pekraung asa punike daler jeg permangkin punike cicingi asuni ngulun-ulun ring margane ya Iya celepo ngereke ngakak
sayan ngeres-resin kewentenan jagate napi ke mahawinan jeg permangkin ni celepuk punika ngerekek ipun ring taruni buat buti pas lioreng tanggun desa kewewehin raris malih soroh wateking bebutane punika peseliur punika ring margine ring pempatane ring tanggun desane rawuh mareng ulun setra inggih ngelantur runingayang didiang ri sada kala ide sang Duryudana sampun wenten sampun rawuh iri kering pengulun seterone sang Duryudana ngastuti rening sampun yukti sumekan tunggal kayun idene pacang rusak yatnya sade digelis raris ide ngeregepang kayun sahe ngastawa Durga berawi kas tawa ri sesampun ide melingi sahe ngulengang kayun idene iri ke raris ide ngastawa ide yang barawi tanpa sangka nuliat sang kaning sampun tunggal pengajepi mahawinan tiraris nenten suwe sesampun ide ngarcana nguncarang japo mantero permangkin akeh dedun wateking bebutane yang betari ngedos mana wenten raris sekadiasa punike mekadiangan ide yang betari pih dewa ratu kadir sajerih kayune sungkawa kayun idene Buddha Budi yang kali ke mengirengan ri sampuni medali de yang betari wih dewa ratu
wadeking Buddha budine yang kaliki daler punika ngiringang. Yang buat dari mawacana Rikanyekan kadipunike ide yang betari durga ngeruntuhang pawacana dahat ngetus pikayun. Iseng Arya Uduh cening sang Duryodana tenyane dewa. Puasa dia ya datang Yan prade dadi memenawang apa maka sujatiannya ini tetujuan ceningi tangkil mai ngacap meme yang sinuku dur maning tenyane dewa ngastawo linggih memeni ring tengahin latri enak toki kita warah ni jani lautang tenyane dewa matur dini diajeng memeni mengelis yang buat dari pawarok sumang den gelis tenya meme pari tatas ring tetujon ceninge Dwaria dano
matur Kalaning kadi punika nuli matur Sang Duryodana dahat nganap kasor saha ngatura sembah pangubakti singe keratu yang ngebut dari pakulun yang sinemah aksi semah pangubaktin titiang damu paduka betari sinampura kalung sorang sadurungi titiang lantur matur piuning mang deledang yang betaring ijen titiang nunas gung pengampura mugiatan yang mas mang denenten titiang keni alpa ketulah pemastu punika minakadi pengabdin titiang ledang ratu manugrah selanturnya ne banget titiang mapinunas sumangdene ratu miceyang ware nugraha ring sekian titiang wanco durgi dan yang titiang kasang sarang keutamaan kewisesan Pancadurgane punika lungsurang titiang ring linggih yang betari dan kasidewak ngawalasan napisani mawinan titiang pisarat nunas punika ring Pancadurgani jengah sayuakti manah titiange sakit manah keadaan siepi kadirase benyah deg-deg riek manah titiange kadi mangkin pelunguh betare
dening pananda wasat datang sawirehipun ni Pandawa setate tenyen mersidayang mepari laksana nangon yadnya maha saduk maka pemucuk mersidayangipun nangun yadnya sane mau tamu ngupahayu jagate mangde rahayu jengah herang mana titiang ini kepunika sane ngardi jengah egar manah titiangi nirdon titiang dados ratu wibuh hinarte brane ring Astinapura mangendo mole tiang mangro sakayatnya sane mangkin banget titiang mapinunas sumangden side punika titiang ngewalesan sedih manah titiange jagi ngerusak yadnya nipuni mangkin ngulun mi jaya warano gerah nah cening Duryodana yan kaketo side antuk meme tenyen cening nagingin pinunasi dewoni pancedorga makenami mangken ibu mi ceketang keutamaan panugrahan Pancedurgeni sane kalokta sakti mandraguna wadah kabuata kalang hentu sewateken butuh kalau jin setan leak makajang tenyen isinnya nih tenyen cening nolongin cening moyudang pinaku rencangan dewuni lakar tenya melaksana arepi degan mayuda mantara gono
Dan sanang tebosang tebuat kesaktiannya nih di jagati cening. mangke lo Ni jani lautang tenyani dewa lumampah punut paican memini ngungsi jagat indra prastunin tu cening. Teragale sadurya dana mapa mita Riwus kapice kediatkan kesaktian panca durga nuli permangkin punika mau pamit sang Duryodana. Indra prasta neka ungsi Sergep kairing antuk bal raksasa Buddha budi kala kalimake sami. Saget sampun dumangang Ia to kocap sampun punika rawuh ring jagat Indraprasta. kairing ban Buddha budi Sinami pada punika galak wataken Buddha kalene pacang nadah maka sami. mewah kalika agyang rusak Maka pemucuk sang kalike sani ke Brahmantian sampun punika sayaga pacang ngerusak yadnyan sang panca Pandawa. jangan egar pikayun
Beh Radewo Ratu Agung dan sinipi krodan pikayun sang Duryodana kadulurin antuk manah jengah. Pancadarga kastuti Nuli dengeran sike ngincepang kautaman kesaktian Pancadurga. Noli tanpa sangka Dan pesamandana risampuni dengas tawa. Bada kala masliran Kedewa Ratu Agung pas liwer punika watek buta kaleni ngebek ring desa-desa. pada kala menadahin Sinami pun galak apa ngasido ngamulih ang punika tetadahan. nyatur desa panjakemang masin mati Sagenah-genah sampun kaebake nantuk buta kala ngerusak yadnyan sang Pandawa beh Dewa Ratu Agung makewuhin ngemasin mati tadah antuk buta kala. Rengin raprasto Rengin raprasto Inggih sane mangkin ngiring baosang punika ring puri Indraprasta. Panjakasami Teben gareng Uyak di ngeres-resin mana duaning sami panyakidene sang Panca Pandawa katiben antuk gering gerubog.
Samang sakit sore pejah. Ngawit rahina semengan ipun sakit nyoreang sampun punika ngemasin pejah. Manada nadi grebuk Nadak sare kadirasa panyak iner prasteni ketiben gering gerubuk tanpa kepekatan. Nah, Wirajurit pajlempang napi malih sewateken wirajurit makueh sane ngemasin pejah pajlimpang ring alun-alun. Nah, yadnya suci dan sidap pajang kemargian maka pamucuk yadnya suci sane pacang kelaksana yang ring puri Indraprasta dan presida pacang kelanturang. Dewi Kunti Saka mana Inike punika mahawinan kelangkung sedih pikayunan ide Dewi Kunti ngaksi panyak idene kebiah paran. ada sang Pandawa cening Nuli dengeruntuhang pawecana nah cening sang Pandawa mas jiwat mang biangi anaki buku idewa. Dalar dewa sangke sawa Bing kalih dewa sang Prabu Kesna sang luwihing mau tamu denyane dewa. Daras cening mapa ungu Banget ibu mapinunas mangdanya ni dewa ngaturang daya upaya sane mau tamu. napi minang
Napi kiminap sane ngawinan rusak iadnya ni Dewoni itu cening. Banyak cening sami masih pejang Semalihnya ne panjaki Dewoni ngemasin mati dan pesangkan. Sang Dharma wangsa manual Rikanyekan kadi punike nyawis mawacanai desang Dharma wangsa mesemu ojem kesedihan sinampura Prameswari dahat dengan nap kasor madulurin sembah pengastung karna ingian punika sane mangkin ampura yang ugi mungwing atur titiang mantuk ke ring li angan ibu tan siedo titiang rian tukan enten je preside titiangau wisin pitaken ibu wenten biude kadi mangkin napi minab ngardi grubu pastikannya nih napi minab sane ngawinang banyak titiangi puniki mekalasani ngemasin pejah semalihnya nih yadnya nih Bu Agung dan presiden kelaksana yang durus ratu sang kesawo sane mangkin banget titiang ngelungsur ringangan ni dewa sang kesawa sani kusuma yang titiang mangi jeni sarini ngabawos ne utama sumang deni dewo sideng icenin bawasane patut dumadek side ngingkinang pangupaya mang deje piranti ngungsi kerajangan side kepanggih
nulinya wes Prabu Kresna sane mangkin mewali titiang nyawis side sang Prabu Kesawa sing ratu Prameswari inggih ratu biang agung palungguhi ratu kidum taler adin titiang sang Panco Pandawa yukti sung kawaring mana kadirase kemengan manah titiange kadi mangkin ngaksi panya kesinami katiben antuk gerubu kagung dan sido antuk ngayuni kadirase meweh pisan titiang ngemanahang riantukan biutone kalintang mabuat ni benin panyake sami Tapo siro ngardirusi menawi sang saposire sane ngardinin biuteni sani mekewohin mana Buddha Buddhi sewateken Buddha Budi parikoso nadahi panyak samalih nyani yadnya nih ketiben cemer tan side kelaksanayang manawi iwang laksana Ian kemanah tiantuk titiang menawi wenten sanetan manutri sejaronin pidabdab titiang ngingkinin yadnya nibu agung lama kane ketiben antuk penyengkala mangkin Arjuna adi sane mangkin beli tunas titiang idewe pamucuk adi sang Arjuna lanturang tenyane dewa mepari dabdab Hamelantor pustaka tenung utama
Punika wenten pustaka tenung Waraspati Kalbe lautang tanyane Dewa Amil mogi-mogi side mangguh sang malaksana corah. Rawuh reki riyen pupudan Inggih Ratu idodane make sinareng sami candegang titiang rauh hiriki dumun gegitani duane galang sampun wengi Nabi ke makawinan kadiasa punike riantukan titiang sampun kebando antuk galah ngulgulin minakadi Ratu idodanen titiang make sami rikanya kang aturu mogi wenten piakenoh dumadak sangkane naturayah titiang kadi mangkin puniki sida minakadi angin titi pengancan sesuluh rikanyekan Ratu idodane memargi sinareng sami madak sido malika Dumadak saler ringgalah sane tiosan malih titiang kecunduk ring Ratu idodane pamirenge sinareng sami kirang langkung maka kirang langkung aturang titiang unyuk lungsur di sejeronen baso basite utawi pengar cuaciannyane banget titiang ngelungsur pengampure boyo je titiang sangkanin ngawi-ngawi kewi mudahan titiang pun kesane ngerana ya Bramo santi Pinih untat kaoncaran mesepeda kepayangan melibungkung ke negara wantah presida an menika antuk titiang aturang kirang langkung titiang nunas ampure pinaka usana ngatur pramosanti angge titiang muputang Om Santi 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 Om